Ең бай біздің бабамыз еді көйітшіне. Бала бақытшысы бар еді. Біреуін жоқ еді олай бақытшысы көйітшіне. Но адам не kadar бай болса да бек простой адам еді, кузнец еді. Оқоллар жарылып кеткен еді. Келілер завалына рисовать етмегеді. Наш человек, мы такого человека не ищем, деділер. А у Костері қолларында. Нет такого человека. Давай, где этот Костер? Қайда ол бай кісі деп. Телеграфист болдым. Телеграфтан соң сортировщица болдым. Связь почтада. Андан соң кеттім, военный болдым. Да, мен жеңікте болдым. Связист едім, да, полевой почтаға алып кеттілер. Окоплар бар еді, мына бұшында аэропорт бар. О уақытта военный аэропорт еді ол. Нашындық аэропорт. Окоплар қаздылар, о окоплардың ішінде біздің алып кетіп қойдылар. Анда біз бүтін уақыт телефонмен бер сап кетіп отыра едік. Қайдан деп точкалар. Gelirler bizni saat 12'de gece. Hazırlanınız dediler. No bizni çıkargan adam bek insaflı adam edi. Bek yaşlı adam edi. O çuvallar içki doldur dermiş. Kimizden almanız dedi. Çuvalları alınız dedi. Çuvalları alsanız dedi. Siz git. Rahmetlerim ayıttı. Yok dedi. Kur'an'ını aldı. Bastı kokuzunu. Çıktılar da ölmeye alıp getiver dedi. Bir şey almayımız dedi. Anam adam ayıttı ki, yok yanılasız dedi. Alınız dedi. Siz dedi uzak geçeceksiniz dedi. Siz Cide'den de ketkinde dedi. Yürümek de gerek olacak. Kimden almalıyız. Çuvallarga dolduruyoruz. Yastıkka bargancık koydu. Acallarını aldı koydu çuvallarga. Almadılar da связға. Dediler, что sizin нельзя. Болмай sizге, işlemеге связға. Спецработниклер olmay. Ondan kettim поварлыққа. Yaxşılıqta gördük, yamanlıqta gördük. Açlıqta gördük, her türlüsü oldu. Bugünkü gelgencik şükür Allah'a. İleride yaşayayım ben, herkes ki, endi şelat ettim, men de yaşasınlar, hasta olmasınlar. Бек частлы балаларымыз, бек частлы торунларын için desеңіз, ел епсі yaşалмайшынды. Біздің вақтымызда бұл қиын күнлерде біздің анамыз біздің да қуандыра оға бек о қадар біз ғұрурмыз. О біздің байрақта кебі. Біз оның артынан әр вақыт да яш олып, да өзіміздің о қадар yaxşı tutamız, onun için de yaşasın anamız. Hepsinin anaları öyle çok yaşasın. Гульшериф Аптем самая любимая, самая старшая в нашей родне. Ум у нее и глаза все на месте. По любому вопросу, с просьбой или еще какой-то вопрос возникает, все разрешает она. В любое время никому никогда не отказывала в помощи. Она сколько лет работала, столько лет всем помогала. Гульшериф Аптем – это наш хазине, наша хазине.